بجن جاره که خدیجه بسیار پیغمبر خود صلی الله علیه و سر بن کر درباره خوشویستیه یان حجه کرنه ده اسلام دا دبرسه دا پیغمبری صلی الله علیه و سر بن گوتی 10 آیت قرآن یتهاتینا خاره درباره و پرسهانه آنکو خوشویستیه و اف آیتجیک بو وگران وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وچند آياتك ديج قرآن بيروس درباره خوشويستيه بو خديجة ويران زیادتر ج 25 آیتا درباره خوشویستی قرآن پیروز دایت هاتین هجمار کازور ج فرمودن پیغمبر خود درباره خوشویستی یت هاتینا گوتن و بلاف کرن اره خوشویستی ناف اسلام دا بشوه که گشتی چند جور هنه تنه خوشویستی بو خداوندی یان خوشویستی بو تاکو جواکو دیکو بابو و همی تاکن جواکه یه بزمان بتنه یعنی همی جواکن دیجی اولن دیجی اره خوشویستی او ام هزر بود کن یعنی تیتا پیناسه کرن حجه کرن ویان عشق اسلام دا جهگرتیه یا نه چند یا حلاله و چاوا یا حلاله و بوچی یا حرامه اگر یا حرام بید بابت خوشویستیه مجارة أفروكا جا برنامج دوريان وده مهوانداريا هر اك جا برزان عيسى صديق برواري كادر پیشکفتی کمال اسلامی کردستان و برای تیلی صالح موسى ی کمال ناس و نویسر بو هوای هجا هتا پیشکش کرن برزان بس بگین هر دو بخیر هاتن سرسران سرچوان سیدای عیسی از ده جارا کدی زفرم سروی بسیاره هنه اره اسلام دا چه پیناسه یک هیا بو خوشویستیه و آیاش در وی محبت خوده هندك دور ديت خوشويستيه هنا كنت اسلام دا هاد بنا بحث كرن وتحلال بن و تركيز السرفي خالي كم خوشويستيات نافبرا بونمونه هر دو رجزا دا اسلام دا حلاله يان حرامه يعني اول دو سه بسيارك هاتنا بيك هاتنا جريدان و تا وقت هي مثلا شيء برسلستر هم يبدا دست که سپاس بو جناب تا کو تا افریقا میوان کرین سپاس سروی بابت گرنگ ولو هر چند بابت طبعا جلك بر فرها ويمازنها وبيت فيت يعني حتى مروف درستي در حق در كفيت بس انا هي خدي ان شاء الله امجي ديرونه هيك باش دينا سروي بابتي دا ام تجهشنك یا حتى حدكي باش جهنا بینرت خو کو مفای جوی بابت ما ببینن ویان اسلامتی دا بو مسئله حلال و حرام طبعا حلاله و تشكي واجبه جي وفرضه ك دي بو مهيت ان شاء الله تعالى ايات دا و حديث دا كرب العالمين فتشتكى يبقى شريفه جريداي جرمانت مازنه يد الخوش كرنا مروفي او اوصلوا خطا كجمروفي فانوبيت عندك سالو خطا عندك طبيعته رب العالمين وصى حسكرية ناخي مروفي دوش مروفي فنابيد يعني يجي غرائز رب العالمين يلدف مروفي شكري بله ونينا مروفك إلا أفرامانه دي سرداهن فيان بفابون رازيبون نرازيبون كيف طنقافي كوفانداري وحتى دموكي أفت شيء دف بشري هين طبيعته يعني أفت شيء مروفي فاتنا جردان كتشوى رب العالمين إنسان شكرية يبسا يبدستو بيا يبجافا يبيا يبدلو ميلان كان نفسي صعبة أفجي هندك هستن هندك سالو خطن مروفی فت گیره داینه اگر ام بین آین اسلام خوشتویاتیه و سلامتیه و هندی که ویانه ایکش بنمایت اسلامه هندی ویانه خوشتویاتی ایکش بنمایت اسلامه اگر ویانه خوشتویاتی نبید او نه اسلامتیه آنجا اسلامتی نه درسته يعني ما بس هذا فيان خوشويستيت مرا كده تاكو ویگاوی ویان خوشویستیت اسلام دا یا هی و واجبه و شکی شرعیه و بنمایت اسلامه بله دهینه كمال مروفا دا دهینه ان شاء الله و ویگاوی بشوکی گشتی ویان ما بین مروفا دا ما بین خودی و بشری دا و حتی دماغی دهینه سرندی ان شاء الله اول ویگاوی بناموية إسلامي يعني إسلامي كاتشوا واجبه واجبك دا مروفك بالصرمان كو بيجيت نفيجابك
وصا واجب دا امرو في بسرمان یا گوتی وی ویانیل دف خو پیدا که اوه ویگو فی ویک ویان دهین سحکه اینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گلک حشمال خود کرد اوه که رب العالمین پشتی پیغمبر حل بجارتی ببیتا پیغمبر خود بیتا پیغمبر خودی و بیتا قاصد ما بین خودی و بشره پیغمبری صلی الله علیه و سلم حج بنا مال خود کرد و کس و کار خود کرد و حوالت خود کرد پیغمبری صلی الله علیه و سلم گلک رسل مروفات کرد همیاش بلی بسرمانا وش بلی بسرمانا پیغمبری صلی الله علیه و سلم گلک بدلوان بو همی مروفا بی فرق جدایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرین و فرطنی دا گلک صنایع بود. اول صفات پیغمبری يعني بحسب تاكي بصمام بكين يعني تو پیغمبری مثلا او راست او تشد پیغمبری هل دفع مروفانين دهين ان شاء الله سيد زكي مجال دبر خو رب العالمين ينطونه نوفيت هين كنوفيت رب العالمين ايكش هو نوفا الودود يعني خوشتفياتي بو تشكيري وبانديت وي هذا ايكش رامانت نوفيت رب العالمين ايكش وان اوه ايه آین اسلامی ویان و خوشتویاتی حرام نکریه بله هندک ریک و پیکی و مرچی دانای بو ویانه تایبت دهین اوی بسارتا یا دماهی که ما بینا کچو کرا دهین اثر هندی انشاءالله تعالی دی بحث کن قرآن پیروز 88 جارا یه بحثی ویانه کری 88 جارا گلک جهت جدا یه بحثی ویانه کری ویانه گبتنه جه گبتنه یه بحثی ویانه کری ویانا ما بین جنومه را اوا کو دی بیجین یعنی کنتاکت چه بید کو مروفی برف خرابیه و ببد هکاربتر بحثی هندی کری که مروف حش کب کرد و بوش حجب کرد و حش که نکرد و بوش حجه نکرد یه بحثی هندی کری ویگاوی ویان خوشتویاتی زلال بون الدف مروفی خوراگیری و پیوگیریدانه برای خدانا بردوامه بود دل راست راضی بونا خوشتویه چه آماده بی چه آماده نبید اول رامانت ویانه نسیده ویانت ناف برای مروفان دا پیتویه مروف حش خوب کرد پیتویه مروف حش حوالت خوب کرد پیتویه مروف حش مروفیت خوب کرد پیتویه مروف حش خلک خوب کرد پیتویه مروف حش مروف خراب کرد بیجی واسی اول ویت حسن مروف ویانه دف خوب پیدا کرد بله ام دو بین سیدا جورید ویانه چند جوریانه هنه برید بس او جورید ویانه بهله چونکی ام ده پیوستی دم وان جورید ویانه هبیتن بله سیدای تری ما مستقیم آموزشگری ویدر که کو قرآن پیروز ده 8 جاره بحث ویانه هاتیه کرن هرچند دفخو احتمالا من يعني تقصير بنش دفن موجود 25 آیت منیت اینا درباره وچنده راست قرآن ترکیز آن بجن تأکید یا سر خوشویستی کری و حدیث پیغمبریش که بین بس کم بین برای خوب دینه دوار پراکتیکی دا یعنی اف حاجه کرنا وقت بجن شور بویت ناف جواکن بسلمان دا بشواکی گشتی یعنی وکو قرآن امری پیت کت وکو حدیث بهاتی يعني افرو كت ناف جواكن بصناتي دا نكهر افرو بلكو ديرو كي جدا ديبيني كود ناف جواكن بسلمانان دا البرو واجيا يا ريداي يعني نحجي كرن هبويا كشتن هبويا فتنه هبويا فساد هبويا هر تشتك يعني ناف جواك بسلمان يدا جلق بربلا بوي يعني افا بديت ناتا بوكيره وگرته يعني بويره وگرته چونكي خلقي تطبيق نكريا عن خلقتين گهشتيا يعني او تشتي هي يفدرش اسلامت كاك زكي بلام هنده تشتا علميانه تحليل كين اسلام يان هر ديانته كادي وقت الدست بيكي سر هلدایو هاتیه پیکینانو هاتیه چکرن از شم بیجم نزیکه و که چکرنا حزب بویه بو ورگرتنا دا صلات بویه بو برفره کرنا دا صلات خوب بویه بو ورگرتنیان دا گیر کرنا گلک جهندی بویه و بیت نفوذ خلوان جها بلاف کت و دست کفتا دست و بینید اوار مانچه سرکی بوینه یتر حزبه که هر دیانته که کد بری دا حزب نبون دیانت تا احتمالا پتر جه حزباجید کرد تو بری خودت هر دیانته که دا چه نابد محبت هبت چه نابد ویان هبت چه نابد یعنی ناف برا و گشت دا یعنی وکی ناف برا جواکا دا یا جواک جدا دا چکو هکت افتشته هبون تو ناگه یمه بستا خوب دو آرمانج سرکی همی حزبا و همی دیانته هبوینه یکیش ورگرتنا دا صلاته کنترل کردن دا صلاته یا دوی بردوامیدان پوی دا صلاته ادوان هر دو منطقه دا تو برای خود یا منطق نینه تو جهته که دا صلات بی و تفیان بو همی خلقی هبید چکو وقت تفیان بو هبو و تو رزیل بیرو بو چونت واب بگیری و تو مافت واب دهی و تو آزاد بند جواکت دا وقتی تو آزاد جی بند بنا خطره که سر تل سر دا صلاتا یا وی کسی
او حتی اگر برای خودش برچسب مقارنت که مرچنده احتمال دو تشید گل جیک جدانه حزب سیاسی گل دیانت کو دیانت گل خلکی ما یعنی او باوریا هی باوریا پنده هی کو او دیانت سماوینش لای خوده و هاتی نخاره و شور بوینه و جور اوامرن ویتم تطبیق کن سر گوتنا یا عشقه یا نوینیت ناف برادو کسا دا یعنی هم ده بسیارا بکنش بینرت خو یا هر کسی که بلا چند زانابت دینی دا آیا پیغمبری صلی الله علیه سر بن چند جن اینا بونست نزانم که بالضبط چندن او خمانده که دینه بس کش وا سر بنماید ویان اینایه کش خلیفه راشدین جنا خول سر بنمای ویانه که ویانه که پیش وقت اینایه چنداشی جن او که چاتینه کشتن هاتینش ناو برن چونکو عشقک ناو بیناوی به که دیده هبویه چند ریگیری هبوینه بلان وی کلتوری طبعا که زکی جان اسلام بتایبتی وک دیانت وک تکست مفوشوله پینه تکست جان تیدا تکست باش تیدا بس وقت تطبیق اسلام یا پرش دابو نریت عرب و یتون تراو اف دابو نریت عرب و یتون تراو که جان ریگر بوینه حتیش هر بنمایی که مرواتیه یعنی دهان مبصدان نمونه میجوه اسلامی دا که هیچ محبتک هیچ محبتک بو بشری بو خلقی که دی آیا او کچه اینان یعنی وکو دست کفت غنایمت شرا آیا ویان نابیناوی کسی داوی کچه هبو یا تا تفروتن خود کری بود جنابیان بو وکی داریاویان بو هر تشتکی آیا و ویان بو یعنی برای خودی لحن تطبیقی بلا هم بجه بحث کن که یا چند ویان و محبت ناو یا امدی اسلام و اک نمونه اینین اگر همین دیانت الصابوینه یعنی اگر هم برای خود مسیحیت و کی ده صلات دست یک کنیسه دا هزارا جریمه تاتینه انجام دانست بین دسته و يعني هزارا تاوانی تاتینه يعني انه كان نصي قرآني وحديثي شو قلنا خط ورد هي مثلا وقت هيك بيجيتن توانا بكتن انفس فساد من انفس جان اوين نصيص القرآن عكس وجهه هي يدبش رحماء بينكم واشداء على الكفار كفار كيه اوي ندقل بيرو باورته اوي ندقل وهزري ترسر اوي نيتا سيرفيديانت يا ترسر اشداء چيه يعني واود بيجي واشتدوا لهم رباط الخيل ترهبون بها عدوكم وعدو الله كي عدوكم وعدو الله او كسينل سر دينته او كسنين سر هزراته دا او كسنين نيته ما بس ينيته من دسته دا صلاة يا جبجي كار دا تسحكي يعني نمونه في زرايتين الجزيرة العربية دا يعني ديانة اسلام نش عام دركتي يا جزيرة عربية دركتي سه چاركتو پتر ديانته كوهات تطبيق كرن آخفتنت يتزانات آينينه يان حديثا يان جي سيرة نبوية يطبق كري أفاجي براستي عالم بخو جامعة أزهر ويقا وشكال سر وقالك واتكستا هاي يعني باور بكاشم بيجن برادرت يتسنة تخيسنة هر قرآن حتى رادايك مازن يا جبير كري فتر اعتماد اول سر و آخفتن الدينه که چوا دست کفت آینی چوا خلکی داگیر که چوا شی نفودا خوب بلاف که تو بر خود خلفاء راشدین هر چارا منافسه سرن دیگر که کیش واده پتر عردا داگیر کرد کیش واده پتر دست کفت اب دست خوب اینید کیش وا پتر دی غنایی ما بو گنجینا خوینی باشه اوه همین بابت گریداین مثلا تو شویت بابت غنایی ما دو و غزوات دو اوان بابت تنی دا بس ما بس ما يعني خوشویستیت نب اسلام دا خوشویستی چند جوره که تاین خوشویستی بو خدا یا های خوشویستی مثلا بو دایو بابا یا های خوشویستی بو هوال یا های بو کمالگه یا های حتی سید عیسی برن که آماجه فکر بو سروشت یا های اوه همیتین و خوشویستی آنان حاجه کرن ویان او بجن عشق او یکش وانجورت هنه يعني اویت هنه مثلا ام پتر ترکیز سر بدر که کن تا بحث هندکر کو عشق ما بین مثلا جنو میرادا اسلامتی دا یا محظوره يعني هبوية نو بين جنوميرا دا يعني احتمال جور عشقك هبوية بس احتمال يا إكلاياني بيد چونکو قد باور نکه کاک زکی جنکی کچکی باب برای ویل دف پیش جاویت بکجن و بکنه سبیه و بن و ایک خمار کت وان فروش نه کدوش نیوی جنی حاجه کرن بو وی ظالمی هبید
قد يعني باور نکرد سیدا زکی اوا سیداد بیجید بس- او صحبت اکادیه درسته. او نه او گلکا گریداینی نبوه و اوا خودی بومه اینایی که عشق وینی ما بینا جنو میرا همین باشه. ما بینا اوا سیداد بیجید او هندک مروفا یا گیری سیدا درسته. هندک مروفا گیری دیرش اسلامی باشه، بس- اسلامتی ها بریش وی کارو کردن عنده هنا سر او اسلامي عنده بله. هنا سر يا اسلامي بله. از اكدو نمونه اينم چونكي هواج ولد سبيكر يا سر اسلامي حديثك هيد بيجتن انا خفناك هيد بيجتن جارك ايش جارا پیغمبر خدا صلی الله علیه سربن بيجتن از دف كچك وكره كرا درواز بوم بر خدا اكدو من قد خدا وانا و از باورت کم او هر دو کساش ابلیسیت قراص دينينا بيجن رأيت شابا وشابة فلم أأمن الشيطان عليهما يعني بيجن يعني أسنش يوم وانا الشيطاني بارز هذا يعني دو من ذي الناس يقول يجي بريتو بشي سرخ نخو بيجن مثلا هذا ابن تيمية بيجن العشق مرض نفسي وإذا قوي أثر في البدن فصار مرضا في الجسم إما من أمراض الدماغ ولهذا قيل فيه هو مرض وسواسي وإن من أمراض البدن كالضعف والنحول ونحو ذلك هذا ابن تيمية يجد بيشتن وقالك حديث وتفسير في شوي ما يتهين درباري عشقين بيجن يعني جبلي خوشويستيات يا خداوندي يا كمالاتي جبر هندي يجيك سيدو تالي احتمال السلبي الراستيا يعني هكا ام سلبي نقطة جاري الراستين وباش بشنا بابات الديدار بوشي يعني او عشقهانتنا في اسلام دا يا قدغه بويا يا صاحب بويا يا حرام كري بويا بله سیدا من حس که مجاوا سیدا دا با بری از به بس احتمال هند مجال دی رخصت بید نه ده مجال ده كرتي چه مشكله او سي برسفدان بو اختن سیدایی هر آینه که هاتی بو ساتی و پرستان خلکی بویا اسلامتی سر همی دینا طبعا همی دین چه هاتی پیغمبر هاتی هر اسلامتی بویا ان الدین عند الله الاسلام او چو یادی اف دینی هاتی بو سلامتی و پرستان وان مروفا بویا و دابو نريت عربا آن غير عربا افنا بنا اساس و بنما بو اسلامي اسلام بريئه او دين اسلامتي او هاتي یا گوتی ویب کن دیوا بما بحشتی یا دینه کن هکد توشی غذا با خود بن و چه گریدان اسلام ونین اوا وانا کری اوا عربا کری اوا مثلا کافرنا سیدا اوا بحثوات کتی هفدجیا اسلامت کن هفدجیا بصرمانت کن هفدجیا بشریتت کن قالك جرى قوم وملات غير بصرمانه هورا خويا إن هدف بصرمانه يا قوتي هندك شرمات كان أما غير بصرماني هاتي وبصرمانه بانستي بوش الجزيش أكا دولة إسلامية بالجزيش غير بصرماني بالجنة بكرتي دوابة ما أدريش نبيت أفا تشتكي يا رمزية هكا بصرمان بو دولت و هند سامان و ملك دست کت وان منت بی پارینینه بس اوه بو هند یادا او جهی آن او مسیحی بزانید بصرمان دی پاریزیش همین نخوشیا اوه رحم دلوانیا او چو نسبت یادا سیدا عفو بسیاره که الویدرکه تاریخ دا چه بویه هكا بابا نه نبيك هر او يعني چونكي بابا بله. مثلا خوشويستي سيدا بله ات مجوی دا چه بویه ملت که دی هیرش اینا سر بسرماناش بلی که بسرمانا هیرش بو غزوات برینه سر ملت دی بله سیدا بله وکی که اما شر بدری شهر بدری هر بون چه نینه مشکله نینه إيه. بس مهم ملتانه إيش- اینا سر بالضبط اكشوانو بويا اوي تاتي نسر بصرمان سردم خولي خوش خولي. بري جدا مثلا كان بيجي خوش هكا تعبير يادر سردم خوش بري سجده يعني او هات سيدا قالك ابا سيدا احتمال بحث كده احتمال بحث كده سر وقت پیغمبری صلی الله سيدا علیه و غزوات. شرک شوان بو سيدا او هاتن وقت کار خو کر همي قبیل و عشرات عرب اخرى خلی داد قالت مشترکات داینا بصرمانه نه بنفر بل مشكله هونية باش. موضوع قديم مهم مو مسألة في كابوتشي ندرستت إسلام داني نسيدا أفا هندك شنوارد نباش ويت نا كمالاياتي ونا شرعي ونا حقوقي ونا إنساني دي في خود هيلي إيكش وانا أفا هكر دو مروفا حشي كدو كر هاتو إيكش مالا ويزاني دي بجن بولاي كچكي هكر إيكي مالا ويزاني دي بتا عينادي أو كام كرديت بجن دي كفتا كري عينادي في حالي في سندي تو شبيناكي شمنوشتا شبيناكت وريدي چي بيت يان دي كي خوكوشيت يان دي خودت عرفان يان دي كورك دربك البريكش كدات آن دي البابتات بري خودها في مشكلات شد بن اوه بر همین نباشه و ویانه او امجد بیجی يعني دي بوشي افخاندنا بو هتكرن بوشي يعني هكا حاجه كرن هبيتن بوشي ناغي سيدا نفس كاچا و نفس قد حشكشكاكي كات وصل دي نفس قبيل كات حجيجينا كات وشيبنا كات اوه بشر سيدا دوناشي طبيعتك قال بشريه تشونديه هذا خلقيه لب حاجه كرني او اصبح كم سيدة عيسى
يعني تقولي هكر دوی حش ایکو دوکر ده پشتی هنگی رد فعل چه بیتن شلوی مالکش کی و کرکی و نو داده کشتن ده چه بیت فتنه ده چه بیتن مانا باشه بو اختم بحث محبت کاین ما بس ما اوینتن او جوری محبت بین وی دیگه ابا امجد بشین بری شیکرنی و جین اینانه بلا بس وقتا بیجن محبه كواتا او محبه لازمه لدف براي كشكيجي هابيتن دف براي كوركيجي هابيتن دف بابي كشكيجي هابيتن وقت الدم روف حش ايكو دبكنش مشكلانين او بالاحمر داتي وشي سيدا اسلام دبوشي بيتا كره دبوشي بيتا بغض اسلام ريكينا دات جبر وكي من قوتيتا افا مشاكل وهكا او نبن هكا وتشنا نبن هر هبيت نوبيت نبيت هكر نبيت هكر نبيت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيجيت نينا دم روف جهنا اك جنو ميرك الا يسي شيطانه نينا خلاص يعني او پیغمبر جيش دف خنا اغفيت ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نينا الدوب جهنا إيك نيرو ميك إلى سي شيطانة دي مشكلة بو بيدا كان چند جهشتنا إيك چند جهشتنا إيك ولو يعني باباتي سر هندير چند جهشتنا إيك يتوشي بأدبي بونا وبشتي هنجي كوركيا قوتيا كيشكي بخاطرته چند جار أبد نف ملت ما كردها چي بوي وغير ملت ما دار چي بو حتى دموهيكي دي الله أفد موجود فيكو في أدلتين أفنا نريد عشيرة جارية هاتيت نف ديانته لا هذا إسلاماتية أبي ملاحظة دفخو سجل يعني أفنا نريد عشيرة جارية أنا بس أدي بدا نمونك إينم السردة بيغمبر خود صلى الله عليه وسلم بيشتن لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهبر أخاه فوق الرأس يعني هذا حديثك واضحة وشرح وتفسير جبنافن بله يعني اف حديثه بالضبط بوشاتيا خو هندي هاتي دا حاجه كرني دا محبته دا نص بسلمان دا هبيتا يعني موني بابت سر هندي وكتات فيجي دي بوتا جوردو چما خوري ايات يعني ميتاي حديث ميتاي بوشي اذي تطبيق ناكات بوشي دي چيتن وي تطبيق كتن دي كرب راكتن دي عناد راكتن دي كشتن راكتن سيدا اسلامتي ريك نادش بر فيغو في مغوتا تا دي هر زفر ما فنديش بر وان مشاكل افا مشاكل جي چدبن سيدا خرابي جي چدبن مغوتا تا گلي جاريت گهش نه اكو دو حش گودو کریت که چو کرا پشتینگی توشی خالتی بونو پشتینگی کرکی گودی بخاطر دکی چه دی چی کرد فامیلی دیگه چه چل خو کرد همون کدی تو بجدی چل خو کرد آخر اوا هکر ری خوش کردن هبیتن ویجا مشکلات چه نابت ابو جدی ویجا رب العالمین در حق ری نخوش کردن داد چه گوتیه یا گوتی ولا تقربوا الزنا نگوتی ولا تفعلوا الزنا یا گوتی ولا تقربوا وید خونیزیک نکرد ما بحث زنا نکریه ویجا من اوا بابت هندی خوشتویاتی سیدا خوشتویاتی دی کشته هندی دی کشته گنه دی کشته توشی خالتی و حتی دمویی که بس اگه از ویگاوی از فرمان بر میتین جنو کچ او ظالم جی میتین کالعاد از حج وی فرمان برک خوب کم وکی خشکا خو و خوشتویاتی که گله که قوت جما بین ما چه بید بس از دور ماکی خشکا خو و هر تشته محتاج بید از بوب کم هر تشته محتاج بید از او بوم بکات اف خوشتویات درست اساس بری خوب دمی وکی او نفره که مالا من انیت نبید از بو مسائل نومی سوی توج ببم هک خود ریک المقطع نکرد یا بو ویان محبت سیدا افدی بو مهت رب العالمین چند آیات دا بری خود سیدا چند آیات دا بری ما دا هندی کو ام حش اکودوب کین دلوفان بين قال إيكودو رحمة بإيكودو بين إيكودو عفو كين ما عفو الشتيت سيدا خذ العفو وأمر بالعرف أفجب شهاتي عفو كنا عفو الشهات حديث أكاس حاجتنا كما استعفوناكم سيدا حديث نص واضح سيدا أبي أما شكرا بيدركي كو هكر هاتو عشقك نظبر كتشك وكرك ذهبيتا أبدا بيتا سادام ويري كارب كين بوغ مشكلة كوشتن شي بيتا أبا أصلي ذي جديني هاتيا أن نريتك عشيرة قرية كاك زكي أفا أولا assumption بجني افتراضات تدي بيجي اسفونا كما ده چه نبيتان في تفتش تدي قطع كم دايدي چه نبيتن يعني أفا بملتت باش كفتيتت أف عرف يا عربا ما ميتان دي ركوا ديار جن وكتشو هودي حتى في دقيقة بتحسبنا كان أصلا يعني نحسب كان كو سيدا بيقول بابت ما نسأل عربا سيدا بابت ما نسأل عربا ما بحسي إسلامتية تتر سيشا ريكا يشكالتوري عربا سيدا ما بحسي إسلامتينينا ما بحسي يعني ما بحسي عربانينا أبا موضوع موضوع إسلامية ما بحسي واقعية بو من آياتك بنا سيدا بو من آياتك بنا نإيه مش ولا بتكستانينا بلا نإيه في جمال أبا بابت سر إسلامتية سيدا بو من آياتك بنا قود درستك كتشو كرم بلا كرم بلا داستمان كرم دانا بيتا يعني بينا لما نشتن بزانت كاتشت بيجم وتشت بيجي جازت بيجم أفا كالتوري
بدویه نه عرباجی کلتور بدویه جنکی بچه حسب ناکرد چنا به جنک در کفت جنک یا برزکیریه جنک یا چارچوبه که برطنگ دایه گرتی دایه گری دایه جنک چنا بتن دیف منظور اسلامی اف اسلام یا واقعی نه مشکل تکستانی نه ناچه به جنکی در کفجی دنگی و عوریه دیتناوی ناچه بتن کسی که یه محرم بتن ببینید اوه همی که جان چطور که دل خوش دویه و ویانه و ناف بینا دو کسا دا گیرید تو بیجی ها کامت خراب جه چید بن راسته بلکی بس آیا چندا السر بنمایه تک ندیتنه هفجینی پیکینایه و هفجینی ها فاشل بویه و جک دیر کتینه و بیت هر دو ظلام یان جن واره بوینه تشتی خراب کریه جی انجام هنده که اپو هر دو حالت چی بوینه هر دو حالت چی بو بوش دوی حالتی ناینی ده بوش ترکیز الوی بو چی خوده هنده مازن و خود هنده اویدی نزانتن که اف حالت ده هبن آن اویدی ده هبن باشه منطقه تو دو کچو کرکا ایک ندیتی تیکو دو نگهش بن ایکو دو ننیاسن هفجینی پیک بینن اوش نیکا وید تدوید تنوید ورن حشه کدو بکن آیا اف حشه که ندش کی بس سیدا بو مثلا ویان اسلامی رک ندا ایکو دو نبینن پشتی مثلا ابا باب دیشته ماوادی پشتی اینگه ایکو دو بینن فتره که حتی مثلا دو کرنه بکی تو سیدا اسلامی دیتن افنین اوکی جوات دا ظلامی بنویری دا کچکیتن سینیکا شربتینه تو زورته و ایکو دو دیتن او جدا او دابو نریتید کردواری هکر همی جدا عرب خراب ترن او مشوا گرتین سيدا قلت يبو من آياتك بين أزب آياتك بين مود دبسيرك يشتكم آيات يا صالحة بيشتن زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والى آخره والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أبا متآياتكنا كويا واضحة يعني زين للناس حب الشهوات يعني أبدا بالضبط كبدت في تشارجو يعني سيدا ما يعني رب العالمين حاجة كران ممنوعنا كلا نت آيات دا نت حديث دا ونت أبدي دا بس تطبيق حاجة كرني كنا برجنو ميردا بيتن كتشو كرادا بيتن شد نحط لنا برا جواكي دا مدفي أثر جواكي بتر راس نبينا منو سيدنا عيسى دا نبينا سيدنا عيسى وسيدنا تلي دا أف حاجة كرنا بوشي وكو براكتيزات تطبيق يعني نبص المرضانينا سلبي جانب الراسم بس إنه هذا سلبي نقطة أمد سلبي نقطة تمام كانوا بوجهنا سلبي إذا أنت قلت آياتك بين أفهم متآياتك القرآن جينا فيجو في أفا تكرم كريف آيات بيروس رب العالمين بشتما وكي من دس بيك بودا قدي سيدا أفا تشتكي فطرية لدف بشري وفيت أفيانا هبت أم حجنكم كاين فيري يعني نهمو تشجنكم بيت أس حجركم از حشوی جنکیه جنک جنسی می امانه او بو برانبری جنسی نیر اف جنسی می جنا منه جنکا منه کجا منه خشکا منه دیکا منه افه جن ویری بحث ابد حب الشهوات يا ديارة يعني واضحة صريحة حب الشهوات ویری سيدا تفسير قرطبي بري خودي تفسير طبراني بري خودي افه بحثي جنكم مروفي بشتي حلال بيت بشتي مالا امام شرعي المروفي مارد كد بيتا جنكم مروفي پشتی بیت جنکو مروفی شرعا پشتی مار کردن نه الی دخول بیت مهم هاته مار کردن او مسافت مار کردنی و حتی دخوله اوه فتره مروفی مجالی های کدو ببینید ای کدو پتر بنیاسید بس نبیت سبب ابتنی کو مشکل توش ببن و پشتی اینگی بشته کرک بشته ولا با مادم خو افرو که خوب دست و بردا صباحی دی خوب دستی که دیجی و بردا تو همه منوید تو دبشته مالا خو منوید وی حالی وی سینده منوید اوت ناف مدای چه بوی اوت ناف مدای چه بوی حتی روشو بری داغت جیله و بوی اوا سیدا کردم که مثلا هندک اوت دابو نریت ناف قومات جدایه سیدا اوا هم بحثی اسلامیت کن بيقول اف آيات تا كلام كري سيدا بري مدة هنديكو از فيانا ديكو خب بالجرم فيانا جنكو خب بالجرم فيانا كتشاخو فيانا دزجرا خو فترة وكي مقول يا ما بين ماركرني ودعوات دي بيجن دخولي افايا بري مدة هندي سيدا وفي جايات الشديجي افدي مثلا جنكرا هادي باشا عندي عفوا سيدا تبسيارك تجي كده از حس كان بيجي كي بكورتي بدا مسألة تطبيقي سيدا عندي شوف تطبيق كاين اولا فيت ام فيل دف خو پیدا كاين از دی خوب بیشم از فید ویانا اول خودی گوت یا من ما دلیل تاین همی من حس کرد من همی گوت بانا یعنی ده هنده کا بیشم يعني اهم شيء انه كبدهان آيات بينين دهان حديث بينين مثلا خوشويستي ناف اسلام دا بلي بس لا يعني براكتيزي دا اف آيات هني اف حديث هني نهاتين تطبيق كرن ناف مجتمع بس ام دي شو تطبيق كان ام دي شو تطبيق از خوب بیشم اصلا بده شو تطبيق از بده بوچی تطبيق نبويه از بس يرد كان بوش تطبيق نبوينا
چونکو ما بدرستی دینی خو نگرتیه از دی خوب که. بشم وکی- از دی خوب وکی بشم که. از دی خوب بشم اف آیت بو من هات خواندن اره. ما مستعد دی بشته من اف آیت عفوا سیدا ما مستعد دی بشته من اف آیت بیجی ویتین حجن کت جنکاب کن جنکت خوبه کی مگوتی و حتی دموی که اگه ما و سرخو تطبیق جار کرد سيدا. مال من حجن کا خود جار جنگی پیره جار جنگی بدلوه نو کسی تری آماجه کرده نقطه که گلک مهم یعنی از تو دی ناگهین از تو تطبیق ناکین از تو تفاصیلت خلط بدخین و الى آخره اری ما سردم خلفاء الراشدین جیت ندیشتن بلتی گشت ای بوش تطبیق نه تطبیق نکرد او یه گناهکاره و مقصره وینا که نمونه رب العالمینی ای آخر شوی سردمی حتی بیگا به بلا. تطبیق نبویه خود هنگی بیت سیدا پیغمبر بتنت معصوما ان النفس لامارتهم بالسوء اول نفس سیدا دی توش خلطی بید تو بو من فلان کسی و بیوان کسی نکن نمونه ویگو وی اموان نمونه ویگو وی خرابه الامد رأسن چینه پیغمبری و رب العالمینی رب العالمین چه گوت یما یهو گوت یما پیغمبری چه گوت یما یهو گوت یما خلاص آخر از ویدکی دوی این من برای شولت جانه، خلفاء او فلانی و بیوانینی نه کی خلطی اکتر بید سیدا برای جان تو بیجی سیدا، بس اول- بکستا یا ویهو گوتی سيدا او نوى كلمة ما بينه من رب العالمين صحة خلاتي كربي نکریه باشه پیغمبری بخو علیه السلام کیش جنابی عشق و اوینی اینا بود إلا وش تعشقوا فيني نادرس تكون هنا هنا فهمت ای سيدا ما نه اینا درسته اینا درسته عشق بیشتر یعنی من أجود بيش عشقوا فيني القرآن نادرس سيدا من أجود بيش بلا هم گشت سيدا تلی یعنی قرآن پیروز کش 115 آیات 115 سوره تا پک تهتن و همین 116 سوره سیدا. 116 بگوره 115 سوره قرآن پیروز بجیم بسمله بسم الله الرحمن الرحیم دست بید کرد مانا اوش بلی اسماء الله الحسنى ابي سيدي اماجه بكين كبرانيا ولا ناف الدلالات دلوفاني وحاجي كرن دن دي سشلاي الشريعه ياسا ورسان القران ده هاتين وجبو خدمت وباشتر كنا جانا مرواتي هاتينا ای باشه خویا برعقل نینه خدا یک بوی مزنه یا خود دستور کی بو مرو دانیتن هلگری نویانه بیت هلگری کربی بیت هلگری کینه بیت و هلگری وی چندی بیتن کو خلق اكو دب کوجتن یعنی رب العالمین تشتكي اینا یا خاره ی درست ی متکامل بس افا گونها نصينين گونها حديثين گونها وان مروفايا افي في نص تطبيق بالك انجي بالاصل هم تطبيق نكريا ام بیشین وکی کاکریسا جی بعضی کرد گفت حتی وگاوه ام دین خو نگشتینه ام کسی جی نشیم که اینا نمونه که چه تطبیق کریه ای باشه با هم چپ که هنده تکستیتات اینا نویسین چه قرآن بد چه حدیث بد چه سیر نبویه بد چه اخنت علماء بد قرآن بخدا کاکا زکی یا تشتید عکس ایکیه هی ام نبیجین تناقضه چون احتمال تناقض قرآن دا نبتن گلی برادر گلند نینه بس وقتی تو بیجی اشداء علی الكفار وقتی تو بیجی ترهبون بها عدوکم و عدو الله وقتی تو بیجی قاتل و جاهد و چند جارا ناوی جهاد و قتل و غنائم و انفال و اویدیات نص قرآن داتیه یا دوی اولا یک لانه دوی که جان و عربا همیال دیو ویانا خول دیو برجوان داخو آیات حدیث سیره نبویه حتی حدیث چکرین هزارا حدیث تین وگاه پشتینگی اوه ضعیفه اوه یا متفق علیه اوه صحیحه اوه اویدیه افتشته همی عربا بو برجوان داخو بو داگیر کرنا خلقه کی بو تکدانا خلقه کی بو اینانا پتر دست کفتا بو برفره کرنا دا صلاتا خوی دانه اوه تشتید واقعین عرب خود بیجن واضحن بو تکدانا کلتور خلقه کی دیویان اگر نوا اسلامی دابد اگر ویان اسلامی براد جان اگر ویان برانبر کسی دیه به توی کسی ناکوژی توی کسی طالان ناکی تو که چو کرو بچی که توی نابیل بازار بفروشی اول نه چه بتن تو بیجی عینن وی دستوری داد وی حزب سیاسی داد یان وی دیانت دا محبت های خوشت وی های ویان های چکو خدا و گوتی بی تطبیق دا بی تشتکی دی بکی تو سحکه چند تأثیر کامازن یا کلتور خلقه کی کری آیات برای خود قبطی المصری هیچ قبطی یک ما یکو بزانه تمام قبطیاتی چیه امازیقی المنطقه یا مغرب العربی و منطقه اسلام چو همی تشتت و گوهارتن همی تشتت و تیگدان ایدن کنگی اوه محبته کنگی اوه ویانه کنگی اوه خوششویستیه بو مرواتیه تو برای خود فارسا بگیره افغانا بگیره پاکستانیا بگیره و ملتا اوید وجای دی اوید نوار چارچوب اطار و دولتا داد جان که کشکی زمانه و مایه کشکی عادات و تقالیدت و ماینه سيدا بس اسلامتي نهات يابو بنبركنا ازماني وجلو بدي بلی بس اسلامتی عملیات تطبیق تطبیق کن کن. اسلامتی سیدا. بخواد تو قرآن نه که اسلامتی
اسلامتی هاتی بالضبط بو دستکفتا بو تالانا بو سيدة. اویدیا بو هندیا سيدة تماما أبا برو واجي تفسير إسلامية تماما بوته لا 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 نلدف من بحقيقة آياتك بو مبين رب العالمين بود بشرش بند هل رب جهر أزمان جهر رب العالمين ونقول مدام رب العالمين نقول يا هكذا إيكواكر بسيدة وتمثيل إسلامي باش حديثك مين في العلماء وخلفاء الأنبياء على الأرض خلفاء الأنبياء أنبياء خلفاء خدينا أفا خلفاء أفانا يا غزوات كيرين خل طالان كيري بتريا دست كيف تاينا جينكت عالم بري سيدا تمثيل إسلامنا كان هكذا وبنكوت تبري هندي جاي باش كي تمثيل إسلامي كبوم يك كسي بينا تمثيل بك پیغمبر كات صلى الله عليه وسلم أولياء خدي كان أوابي إسلامتي درست كان سيدا شن بني قريظة أبي إسلامتي بدرستي شن بني قريظة سيدتي أو بابتك جدي أو محبت نينا واندش من كان يبقى صرمان الإسلامي بشريات يا أفاديجي أفاديجي نينا إذا فيتامنا سيدة إسلامتي الرحمة إسلامتي الرحمة سيدة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة الرحم كان رحم محبات الرحم ديان الرحم تطبيق نبوية تطبيق نبوية شعر دا إسلامتي نهات يا بدش من كان يا بشريات نهات يا إسلام نص نهات يا بهند نص نهات يا بشريات سيدة أولاد بوتشي تطبيق واش سيدة تري نوك هذا بس هيك نمونه دي بسيورك جنابتك سيدة عيسى ما في قبل سيدة بالي كلامك لهنا سر اصلا جواكي بالصلمان نواكي سيدة تري اما جابيكني مثلا بالصلمان الدست بيك غزوات وشرط وسردمي برامبر قبطيا برامبر زردشتيان برامبر هندك لاندي ام هنا بنف جواكي بالصلمان بخوف خدا بوشي جواكي بالصلمان نشيا بو نمونه فرموده كبيغمبر خدا صلاف سربن جيب بكت ان براكتيزا بكت نفقد دمت بيشن لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ابكمترين ما يحب لنفسه درست كمترين ازجي ازوتو ناشيو نتطبقي بله بوش يعني بوش سيد قالك اجرد بوهين قالك اجرد بوهين يعني هكت المبرره بقري كواتا تطبيق نينا تطبيق نينا او شميه محبته ما بو دنياي اسحشتناكم محبته ما بو حزبي اسحشتناكم محبته ما بو سياستي اسحشتناكم افيد بينا رجل سيدا أفيد بينا رجل يا عشيرتي يعني السبب يا بناماني يا السبب هاجر أبو تبدأ خكي أم دي حشيكو دوكين دبوتان مناكين أسحس كم تبون مناجلك هاي بله أسحس كم تبرو فاجي بوم بشكل سرباوي بله بوشي نهات تطبيق كرن عندك أزباب قوتن كابون بيجا كان چند هات تطبيق كرن أو چند هات جيبجي كرن أفر مدة أبي بوتا سركيش جواكي بيجم نف مجتمع بالصرمان هر عينه كنت جواجري نف مجتمع بالصرمان وهر مرحله تاريخي بيدرسها نف مجتمع بالصرمان هذا پیغمبر خودی صلاف سربن ام دين منك شويريني ودين منك شويريني پیغمبري چونكي دم راخي او هيك از بحث مجتمعي بالصرمان سر مجتمع بالصرمان افا طبعا قال نمونتين نمونك قال بيچك دي بوتينم افا الحلبچه برادرك مينيزي حوالك بي بوزوفا نف مالي نبو بخل لك دو بينا وببا وديفشونت خو هوالا كيوي ساعات دست خو برسيكي فروت باشان سيدا برا بازاري فروت كرا بارا اینا ده حواله خو گوتی برا گردن منازا که منافع پیچید بید منافع پیچید بید افا چه ولوی کر که افا ساعات خو بد فروشید او کبره موجوده حاليا هر دوت موجودن حلبجه چه ولی کر حتی افا فروشید سيدا بضميره وجدانه همینه درست اسلامی گشتی سیدا درست نه چنینه چون ما بینه و ایشینینه سیدا و که رب العالمین بومد بيجي دبوتان مونه دبوتا حدیثك قدسی نما اساس كم سيدا تو رخصت بدا بره انا از دبوتان مونه قد اینم اواتو بيجي سر مستوى تاكا كاسك يا سيدا تاكا كاسي يادي سيدا يادي ما از مقارنه قد بتشيك بو سيدا خو كم وقتي ده قال كده ما تبغي هر چند سيدا تلي مع وقتي قال بس وقت ما يعني ما وقت قال لك ما از واجد كم برو واجي وازي بدا بيجن بو نمونه افرو كالسر مستوى دبل خركي مديت ليشا وكا لاجئت جلكت مازن تشي بوش سورياش عراقش دولة بسلمان كو هرش ظلم وزورداري وتعدايا بسلمانا الرافين شون قصدا اوروبا كركو بدولة كفريل شلي بسلمانا بثنا الناس بله قصدا بيريك بله ويونا الفيري ظلم وتعداء وزورداري وكشتن وبرين وبيران كرن سادس بسلمانه ديت أبت علامة قبلت كان علامة راشو لا إله إلا الله سر بله جده سوان آخر بله هذا باش بوشي چه دولت بسلمانه نبن وكو نمونك الجهاني بيشتا ولا جا برا كورنا دفمن هذا یک نمونه بچيك بوده بينم شويدي مبارا خود قناتكي
نویسەرێکی مەشهوڕی عرب وەیە عەبدولباری عەطوان الباری فلسطینی بله گوتی گوت ئیسرائیل دەرگێت خو vekkirin بۆ چارەسەرکردنا بریندارت حەلەبێ بەڵام هیچ وڵاتێکی عەرەبی نەکرد ئەس بەحسی وێرێ ناکەم سيدا بس ئەس بەحسی وێرێ ناكم ناکەم تمثيل اسلامي سيدا افا عندك مروفن و بناخوش هذي چند بكن واصل واساس بنا ئەس ماي بەحسی بانو نمونەکە هوسات کەم اي في كوفي مانين سيدا لو سيدا عيسى مانين كي محتاج بيساعد خدمه نکاک زکی حتی تساکی سید چند سید. خلق بیانی دولت نماید عالم دا هاریکاریا و آوارا و در بدرانه کریل هرم و کردستانی چت عراق سید هم دا عم بس بيقولوا که چند كويزي. ساده دولت عربی راست هندکید کن بس نسبت چند ساده اول کن چند ساده خلقی که بیانید کد باشه که او تعاون و که او هاریکاری که او سيدا هم محبت عم و که او ديروشي ما بیان عم و كردنا بصرماني نا مجتمع اسلامي نا مجتمع بصرماني ما كان تقبلوا فن اوورا كر هم عم دي خوبيش ما گلک کری ما گلک آی دست خوش بس نکو چون هم بسرمان بود چون هم ملت که خدان عاطفین خدان وجدانی خدان ایدینه نفتنه امت اسلامتي جاشتين حتى كي عطف ديانه اسلامي ولا دفع معي یکیم ترید اسلامی گهشتی ملت یکیم ترید اسلامی گهشتی کرد بآلاف آوارهاتن چون کدنه کمپا محبت و ویانا امام و مالا گازی که سر خود با هوارا تشتابو بند چه عرب نکرد من شو مش عربي نينا عم بحث اسلاماتيات كاين سيدا من عم بحث اسلاماتيات كاين فيكو اسلاماتي ازي خودش اسلاماتي تينا انجازات اسلامی نه اف کرد و اف ایداکری بو خلق بو برادرت بو هیچ اسلاماتی یک دافع نبود اسلاماتي والمنكر اسنيف مالي خو والمنكر اسنيف مالي خو كما تساريد ابو اوري ببم سيدا اوري زديه اوید برن بردریا و بن خلقی که المانیا خلقی که كم التزام دينياي ازيد نافضل از دين كاتي سيداي من صدام ما بدهان ما ريخ خرابت يت مجتمع مدني يت سيد اسلاماتي جماعه الاسلامي والكردستاني هاريكاريا بخلق شوي كيشتي ما از خلق از بده جواكي سيفيل بده بيشم سيدا صدام ما هاريكاريا باش كابو من مناقشات الكردستان يعني هو ما غيري بالصرماني بيجا غيري بالصرماني تشوكو افريق خرواتو بيرادي واسبيرادي يدي ريخ خرابت بالصرماني نوف قد بالصرماني بصرمانت نافده هكذا افلام مش مدى طبع حزبك اسلاميه خدي سيد هر اسلامتي وما كردا كي قاعده چند بك اقتصادان وهزاران سر منبر امام خطيب يغازي كري محاضرات درس ودروس يغازي كري هل هاي كل يوم سيدي باريس تقدير نوجه سيدي باريس يعني سيدي باريس يعني دب كرت هر شاب سيارة كرت يأك دقيقي چونكي دي وقت ما خلاص بيتنو باش نيجي درباز من بشكيدي دا مجالها بيتن يعني ديت ناتا خوشاويستيت نافبرا تاكو يعني جواكي دا وكو دق وكو حديث ناف بسلمان دا هاتي يجيب هجيكرن يانا بالنسبة ما وفيكوفي مجتمعي بسلمان خرقه فيجا اسناش بوتا قياس كم تشوكو اصلا في مجتمع دانش يوم اصلا في مجتمع خدا جوم كمالجا كردواري تاريخ خاندي يعني برخب ده تاريخش خلفاء الراشدين حتى ما خاندي اسنشن بجمت الصاد صادي واسنشن بجمت اجي تشنش صادي وكو بيدفي هاتي تطبيق كرنا بل هاتي تطبيق كرنا وكو بيدفي وك بيدفي سيدي فيلي ما دليل يا سيدا ما ما افيك شلون دليل ما كردواري ما بس بجمت افا ما افقلك توي ادي جواكي كردواري ما افيك شنو منها سيدا ما سيدا يقولي اما جاكري وري قلتي حاجه كرن نوبر كچو قرار بيت اگر يفتنه كشتنه كربه كينه تكنك هشتنه نوكيد بيشتن هاري كاريا اوارا شلون كرداوش دافع اسلامي اف هر دو نمونه مدويت اسبيك وگردم اوش دافع اوار مش منطلق عشيرتين هردوك عشيرة جري ونتواتين يانجيك علاقة إسلامية ببايا آخر كاكا جيان حاجة كرين كون نوى إسلامي دا هابتن يان نابتن نابويا هر هیچ استراتژی نبوده ناشیم بجیم یک استراتژی هبوده حاجه کردن نبین مروف و مروفادا دیسانه اسلامی هستیم بجیم تا گلک دیانت دیجی و خود دیانت دیجی هر سفر صادقه چکو چه نابد حاجه کردن و ویانو محبت بت وکیل دست پی که میشارت پیدای دستالات نامینیتن وقتی تو چه غزوه به سر عادی خلقی که طالان که یوب کجی و بگیری سرجی که اوه کنگ خوشویستیه و هیچ دافع عشایری جنینه بالعکس کلتور کشتن و ویدی دافع عشایری بدوی
کلتوری که بدوی صرف مامستا تری صالح موسى جواك ناسو برس عيسى صديق برواري زور سپاس بو وی بشه دانشتنامه درباره خوشویستی دناف اسلام دا گودارن هجا خوشتوی آن بینرین کانال بادیناسات بشه ای که جه برنامه ما به دماهی هات ده بشه دویه دا ده درجه دینه دانستاندن درباره خوشویستی ده اسلام دا هر به مهوانداریا هر ایک جبرزان ماموستا عیسی صدیق و تلی صالح موسى حتی خلق کادی بمینن شادو بختوار